Hi guys, welcome back. Nihin zong koram achang mi ka dau nak thong pang atoi tin kan nak chim than lai. Koram chunga achang chu ama mi ika dau nak sai un sa mi ni sia chon kan video he asham thokin adong tiang rangai ve than dingin vin som than kan du na. Alun che April than lai riat jing lai sumalam pariat le achhiu thong thanga khan. Kachin pi nei phakat mi nei chunga au mi ra sang pol kha bom dinga hundangin ra sang pol ni anra kap zai mazet kha an hai thla nai. Chu ramin ha chu KIA ni phakat le kamai ai thlat nak lam pichungin ambush an nak tu nai an thut chemam hai suimalam zai mazet chung an thut nan huwa khan an bu chi pakhat telin ra sang pol kha minung pukul amuna an tha ko nai adang zai mazet chong kha hiam ha an tuar phone tia thai se chulong silawe nizanzan lai suimalam panga le cheu song sanga khan phakat miu nei chunga ummi khute pakhat te phongki chianga mun akhwa mi ra sang pol kha KIA ni miak pin alang hlatin an haika nai chuka dau naka cho ra sang pol kha zai mazat hiam man putlenga an bum hu pa pakhat chong anun nak aliam phone ti kha kan hun thai chap mi se chu chu apakhat naka thong pam tha hun than kadu mi se chon adang thong pam tha ngai pakhat hun bet chap kadu mi cho tuning tari tai palau mi neya mun akhwa mi P2C sakhan pakhat le Rashang tajin pakate an sakhan pakhat kha KNLA pol ni chan khata an lu no nai an thut chemam nai chanjai mazat chung ka nan huwa khan P2C sakhan pakhat cho KNLA ni an lak khoe an sakhan chunga an klik tak mi hriam nam vial te an lak di huwa chu sakhan chu main an khang tak di ti kha kan hun thai chulong silowen alun che April ni sha jing laya khan makungma timi khwa ponga ralam sil dinga ra thang zai mazet kha anrak rai chunha chu KNLA le hoilin hani khan ambush anak tu anai kapnika kha anika chiama me suimalam pakhat chung song sang anika nuwa khan ra thang lai kha amuna minung pasha an tha ko nai adang palai nga jong khal hiam ma fak ngai an tuar phone ti kha kan hun thai chap mi se chu chu dunia atoina ten thong pang tha hun than kadu mi se lo kan video kha like le share in thazan kan pe veu ti kha hun nol than kadu mi se kalom